romantisme tada sedeng, ciri-ciri natabanan ketuk ayan-ayanan, ciri-ciri nak negara paling demen sambal sere, ciri-ciri anak kelungkung tukang masak somotan kangkung. Lengar nih ngaplar-ngaplar, ciri-ciri nak karang asem, sebang nih serem-serem, ciri-ciri anak bangli, hobi nih main guli, ciri-ciri anak Badung, bisnis guling tengah bangkung. Sampungan salah tampi, Iwan Titian memungi, Niki Wanta kegonjakan, dado subat lampu yengan, begedek begenyung dong sarengi. Sampunang salah tampi, Iwan Titian memunyi, Niki Wanta kegonjakan, dado subat lampu yengan, begedek bekenyung dong sarengi, ciri-ciri raus beleleng. Wih, yo orang peti ke bulan mata nih. Ciri-ciri raus tabanan, wah, roya apa? Ciri-ciri raus negara, sileh garisa bro. Ciri-ciri raus kelungkung, berberang sana ceneng api pipis duen tagio. Sampunang salah tampi, Iwan Titian memunyi, Niki Wanta kegonjakan, dado subat lampu yengan, bekedek bekenyung dong sarengi, ciri-ciri raus gianyar. Doi, MBS yang bareng doi. Ciri-ciri raus karang asem, lagi pacang kijen nih gitu, beriki simpang dumun. Ciri-ciri raus bangli, yude pempanting sapura ini yo. Ciri-ciri raus Badung, duh kit nasib bat doh pil mo.